96.4 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो एकता। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। सुथनापा लुइमा सुरदेव लसता जनावेमा छिगु प्रत्येक पलापत्ती हपाया स्वाउहेमा पंग मखु प्रत्येक ज्या सकलै छिनापा लुएमा छिगु प्रत्येक ज्या समाज नीति दसु जुइमा थोहे छित भितुना देछासे लसकुस याना चना थौया ज्याजोले शान्ति व सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुई नसिफुति पी मेगाहर्ज पाखे छिसा थुगु इले नेना चना दिगु ज्याजो ख लोक हवा गुमे छित यो गुमे न्यंका वया चनागु थुगु ज्याजोले लसकुस याना चनाम जी रमा बजाचारे थुगु ज्याजो लाल बन्डी ट्रेडलिङ लाल बन्डी सरलाही या गुहाली न्याना चंगुदु गन यक्कु सिन अतिक येकुगु यामा हाया बाइक स्कुटर स्कुटी न्यागु या नीति छिन दुस्या दिफै ज्याजो लोक हागुमे थुगु इले नेने धुंका मेगु गुगु इले न हाक्न न लिसा कया नेने मनदुसा थुगु ज्याजो फेसबुक पेजे अले युट्युबे न लुइका दिफै माला दिसन हे ज्याजो न्याके छपु जो मेन्यङ कुसे सानु बाबु महर्जन व सपना श्री असले छपु मेन्यङ कि तेनागु ख थुगु इले जिगु मिखा लका दुना बिउ छपलख नेपाल भाषा या मिजौ सकिपाते दुथ्यागु थुगु मेन्यङ कुसे थौ या ज्याजो न्याके मिखा लका दुना बिउ छपलख भतिसा पलख भतिसा खनी लेता गुली नुगला हथासा छाउने मते ना छ थुइका झिगु मिखा लका दुना बिउ छपलख भतिसा छंगुलु मंती दूनी गुली मिखा चाओ छतनी नुगले चोनी छंगु की पालस्ताने जीवन सदा जिगु मिखा लका दुना बिउ छपलख भतिसा जिगु मिखा लका दुना बिउ छपलख
सानु बाबु महर्जन व सपना श्री यसले ठुगुमे नेङ्का पूर्ण काजी ज्यापु चया दिगु अले सानु बाबु महर्जन लसे हना दिगु मेख ठुगुमे पूर्ण काजी ज्यापु नेपाल भाषा या थिथि विदा अतिक मेहनत याना चना दिम भाजु खसा सानु बाबु महर्जन नेपाल भाषा या संगीत खेले अतिक सक्रियम संगीत सर्जक ख अले सपना श्री न नेपाल भाषा समर्पित मे हालामे ख नेपाल भाषा या संगीत ख झझ धागु धैगु न समर्पण याना हे ख व्यावसायिकता विकास जुइमा धका सतया चोचो न मने मा भा प्रति या मतिना जन्म व कर्म नेवा कलाकार जु पिन्छ निरन्तर सृजना याना चोंगुदु मा भा या संगीत व साहित्य धुकु जाका चोना दिकुदु थो लसता ख थो लसता कलाकार कला खेल हे जीवन हने त सक्षम जुसा अझ गुली विकास जुइ जुइमा थोय आशिका लिपा मेगुन थजागु हे छपु समर्पण नेके वरिष्ठ मे हालामी स्वयंभूराज साके व प्रतिमा राज भण्डारी असले धरहरा चोय वंशीधर बज्राचार्य चोया दिगु थुगुमे स्वयंभूराज साके हे लसे हना दिगु खसा जिगु मे छंगु स मेचा पाखे थुगुमे नेंके तेना बालाम हमे जुया गन खछे बालाम हमे जुया गन खछे छन्त खाना हाले वल मति नयने छन्त खाना हाले वल मति नयने छन्त जी
नेवा भाषा या संगीत खेले परम्परा हे थुकु ज्याका बेगु दुसा उकी मेगु सृजना तनेगु ज्या नुगु पुलाङ्गु पुस्ता याना वया चोङ्गुदु थजागु हे छपु सृजना नक्तिनी न्यङ्का थुगु मेनेङ्के धुङ्का आ छपु मेनेङ्के स्वा छफ ठेला त थौजी गे थो वान्छेगु जी बे ख छ स्वा वे छन्त स्वा य छुकेगु गुबले जिगु थोसे स्वा छफो ठेला त थौजी स्वा छफो ठेला त थौजी गे थो वान्छेगु जी बे ख छ स्वा वे छन्त स्वा य छुके गुगुबले जिगु थोसे छुके गुगुबले जिगु थोसे स्वा छफो ठेला त थौजी वाछयक न वाजिथा थन वाछयक न वाजिथा थन छङ्गु निम्ति जुइ दिवी खछ स्वावे छन्त स्वाय छुके गुगुबले जिगु थोसे छुके गुगुबले जिगु थोसे स्वा छफो ठेला त थौजी स्वासुको जुइमे गुथे जो धनमुखो स्वाए कोदो स्वासुको छथे बाला मसुहे मरु छथे बाला मसुहे छङ्गु निम्ति जुइ जिवी खछ स्वावे छन्त स्वाय छुके गुगुबले जिगु थोसे छुके गुगुबले जिगु थोसे स्वा छफो ठेला त थौजी स्वा छफो ठेला त थौजी गे थो वान्छेगु जी बे खछ स्वावे छन्त स्वाय छुके नेपाल भाषा या महाकवि कथा चिस हना तयाम मने तया तयाम गिरिजा प्रसाद जोशी या रचना छपु न्यङ्का वेकल छगु खल बला न्यङ्का दिगु लुम सेवल सूर्य दने मफु गबले सुथन हापा वो दने बले न्याबले निभातवे ढुङ्की महाकवि या अपलौं सृजना अपलौं सर्जक न लुइको गुदु नेपाल भाषा या खेले महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी चयादिगु अले लसे हनादिगु थुगुमे सृजना श्रेष्ठ या सले छित न्यङ्का गुख ना जक काव झिगु गर्व छ तस्वाई अजापि अपलौं व्यक्तित्व नेपाल भाषा खेलेदु छम भाजु या ना जक का खत गर्व लिसे लसता न लुई मदन कृष्ण श्रेष्ठ
आपालाउ गुण दथुई छगु मुवंगु गुण धैगु नेपाल भाषा खेले ख्यालमे जाका दिम न खवेक नगेन्द्र हाडाया हपा व सात सदा लुइका दिम मदन कृष्ण या नीति न्याइपुगु आपालाउ मे वेकल डेका दिलसा मेमे पि पाखेन अजागु हे सृजना निरन्तर जुल नेपाल भाषा या खेले थौन अजागु मे सृजना जुयान तु चंगुदु छपु मे नेंके भुजी जुगु नासे नासे वया पुजिन समेशा हाकल जित्त हिमी चाकल लागि मगी जित्त चाकल तहे चाय माकल थगु नितले डाकल अठे जोश पिकाकल वाक्कु छिए माकल क जिगुया अटेर बुनी तो कति जिगत जेतागे जिलर गिर क जिलर का पुरी जिगु नासे वया फुजी छमेशा हाकल जित्त हिमी चाकल लागि मगी जित्त चाकल तोहे चाहे माकल स्वयं फुट अरे स्वयं फुट अरे स्वयं फुट बच्चा के गरजी तभी मैं बुझी यात पट्टी है डैग गरजी तभी मैं बुझी यात तू बच्चा के गरजी अभी जब मैं बुझी यात पट्टी है डैग गरजी तभी मैं बुझी यात तारे आज छुया गुठटा तारे आज छुया गुठटा स्वयं फुट जी स्वयं फुट हरे भगवान थै त साते मजु शाना नजबीर मजु जुगु हे नासे छावे मागु छुदु जुगु नासे सागो खाना थै त साते मजु शाना नजबीर मजु जुगु हे नासे छावे मागु छुदु जुगु नासे सागो कारे आजि छिया गुठै त धारे आजि छिया गुठै त स्वयं फुट जिल्ला स्वयं फुट जिल्ला स्वयं फुट अरे गुडी पी जिगु नासे वया फुजी छमेशा हाकल जित्त हिमी चाकल लागि मगी जित्त चाकल तोहे चाहे माकल स्वयं फुट जिल्ला स्वयं फुट जिल्ला कि मिक्नु छु मर्ने अनि जिल्ला के जुगु नासे वया फुजी छमेशा हाकल जित्त हिमी चाकल लागि मगी जित्त चाकल तहे चाहे माकल नेपाल भाषा या साहित्य व साहित्यिक कृति गबले स्वीत मालिबले लुमनी गुना नाति बज्र शरीर पनि त स्वसा निरन्तर नेवा कृति या संरक्षण व साहित्य सृजना सक्रिय जुयाचना दिम वेक नाति बज्रहे चया दिगु थुगुमे वरिष्ठ संगीत कमी मन राजा नकमी संगीत तया दिगु खसा छेने तकुस्वा मेचा पाखे थुगुमे नेंका गुख ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ यसले संगीत कमी मन राजा नकमिया अपलो सृजना न्यवेगु गोसा एकल साँझ ज्याजो पाखे माघ 5 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठाने द्वित्यंगु न थुगु इले लुमंके अले कलाकार या त हपा तिब व ग्वाली बिसे अबले मुनादी त नछित इनापयाना थुगु इनापलिसे आमेगु छपु मेनेंके थोमंगसिरिया महिना इहिपाया लगन यको इहिपा जुइ खत भेजुइ भजे एलालुइ अले छुजुइ लेसा तेरे चुला पासा जिगे चुला पासा तेरे चुला पासा जिगे चुला पासा
सुहेमा मसिला सुहेलमा केमा फुट्टा सुहेमा मसिला सुहेलमा केमा फुट्टा जिला बाबा कया मालु जिला बाबा कया मालु दिसन धगा चकटी कटकु गिलास न्याकु आन्टी जन मुसगवाला तयाकु चकटी कटकु गिलास न्याकु आन्टी जन मुसगवाला तयाकु बापी बापी धगा जीता कर बटी बटी लू मनी जी पासा बटी बटी लू मनी जी पासा Gana gana jita Vekanyang kuti Gana gana jita Vekanyang kuti Panu panu tasika Jita chahi kuti Anti jona Hana bhati zadhagi the Panu panu tasika Jita chahi kuti Anti jona Hana bhati zadhagi the गात गात चित लगे जिला धैगु बटी बटी लू मनी जी पासा बटी बटी लू मनी जी पासा दे दे चूल्हा पासा जी गे चूल्हा पासा दे दे चूल्हा पासा जिगे चूल्हा पासा सुहेमा मसिला सुहेलमा केमा फुट्टा सुहेमा मसिला सुहेलमा केमा फुट्टा जिला बाबा कया माला जिला बाबा जेम्स प्रधानले चिनादिगु अले हालादिगु थुगुमे प्रकाश दीप चयादिगु ख धेदे चुल मेचा पाखे नेंका थोमे नेने बले न्याइपु तर दुग्यंक नेने बले एला या कारण जुगु दुख न लुयाव उकी एला ख गबले तक्क लसता बि अले गबले उगु लसता लोमंके मागु दिने हिलाबी थोचिस अति हे बिचाया मागु खख सकुसिगु लसताया कारण थ जुइ फेमा सकुसिगु दुखया कारण थ जुइ मालिगु अवस्था मवेमा सुयागु जीवने लसता होलिगु मस्ते सनख मचा ख्वाले सदा लसता दै वन वहे मचा शरीरे जक सीमित जुइ मको सक भन भोलाबी मस्ते स लसता उकी सकसिया जिउता धैगु मचा ख्वा गबले न ख्युसे मचोनेमा धैगु जुया चने छंगु जन्म जुसी बाबा जिपी छत थावना छन्त सुए खसेली हेरा नुगसोकु थावना छंगु जन्म जुसी बाबा
छङ्गु मिखा तना पुता लेता उखे थुखे वाता छङ्गु निला दुना जुजु स्वर्ग जिमी होने हे दता छङ्गु मिखा तना पुता लेता उखे थुखे वाता छङ्गु निला दुना जुजु स्वर्ग जिमी होने हे दता छङ्गु जन्म जुसेली बाबा छङ्गु मचा भाषा तना हान मचा जिन सला छङ्गु को सले तना हाकन खोइन सला छङ्गु मचा भाषा तना हान मचा जुइन सला छङ्गु खो सले तना हाकन खोइन सला छङ्गु जन्म जोसेली बाबा जिमी हेरा जिमी पुता निपाला बेकी बले अन्त्य थन्थ्य मधु जिपी संसार हे मुसुनिला छङ्गु हिसी तके नाजिपी निपाला बेगी बले अन्त्य थन्थ्य मधु जिपी संसार हे मुसुनिला छङ्गु हिसी तके नाजिपी जिमी हेरा जिमी पुता जिमी हेरा जिमी पुता छङ्गु जन्म जोसेली बाबा जिपी छत थाहा वना छन्त सोए खसेली हेरा नुगसोकु थाहा वना छन्त स्वे खसेली हेरा नुगस प्रतिसरा सामी चोया दिगु थुगुमे गोविन्द हिउमतन लसे हना दिगु खसा हाला देपी शैलेन्द्र डङ्गोल व रत्नशोभा महर्जन ख टिकी नुगया लसे मेचा पाखे थुगुमे नेङ्का थुगुमे धाथे सकल मस्ते गुन्हिला लसताया नीति सकल माबौ परिवार बिचाया फेमा झझ धागु कनेय नीति गोसा गए फेमा मजा अधिकार या सम्मान झि सकसिन या फेमा थोए भितुसे थौया ज्याजोल ब्यागु इ न तेल लालबन्दी ट्रेड लिङ्क या गुहाली न्यागो नेपाल भाषा या ज्याजो लोकौं हागु मे पाखे ज्याजो न्याकामी जिरमा बजा चारे ब्यातेना वैगु शुक्रबार 12:15 बजे हाक्न नछित नाप्लावे छित योगु अले लोकौं हागु मे निङ्केगु या नीति थौया नीति थुली हेजुल ज्याजो पाखे ब्या पलख लिपा छिस थाहा अपडेट नेनादी फै शान्ति ओ सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुई नसिफती पी मेगाहर्ज नेना चना दिस ब्या सुभा